Abusuya sesi amanuka said this okopiem ewo eye yamoase a ewo Ashanti regional. Then na si wo ho, then so na ekoso wo ho. Onim say Ghana yen agriculture expert for age le mu a. Because of the asas no they were a city nti. Some fruit bi wo ho a udua ewo Ghana enye ye. Enti wo hwe normal no fruit bi te say eye apple ene ho kwaniaba na omokla efri eye obi man so no mo dia ba Ghana. But ende okopiem ewo yamoase a apudua atumi ayeye a abusuya wo hwe dewe a apo no asi aya efe utumi se Ghana Nyankopon ache yade pa because da bia ye complain say Ghana de fruit bi wo ha ye du enye yi abusuya mame fa nwuram na yen hwe de etwagu ewo ho Oman Ghana ha me kire eye agricultural expert ene omo ye efu ache na omo nimde ewo yen saase ahodo ewo Oman Ghana ha yedi ye kuayo no efri tititi no maka se Ghana ha de udua apple anase onya apple eduaba kura na udua enya ade a Oman Ghana se ne asase sitie no ebeye yi enam so ama efri tititi ebepem sa amre se obi ebenya apple edi ewo Ghana ha na je se sa apple ibi no ebefri South Africa ebetime free Israel anase Italy ene enkura aka ewa amanone nanso so no na wotwe awieye ene ekoba se ukopiem ewo wiamo ase a eyade a obi adua apple ibi amasesi ameka se asodoso enam so ema UTV 734 years ye bekwa kopiem ewo eye wiamo ase a ewo sechere South mensinim ewo Asante mantema emra UTV 734 kopiem wiamo ase no na yade a eye asempa na ba se opanyin bia ye frɛ no tutu yamoa a wono echese waye adwuma ewo ayaresabia pen sesi ade wo free ho enso ekuaye de wo ye pa na ne ba no ofre no ya santoa a waye nyamedea akora no eco school ekodu senior high school ena yare ebeka na wade efri mu akobeye emfie enumni na mra wodafie a wo mo esa ne yare no aduaba anase aduana na ota di eye apple na apple yi tambia so mo etobi ema abofre na ono eka se apple na bana wodi no obedua bi odika dua bi anye yi ena odua we no omutimi bo mo mode ema ne eyeye na werehosam no se emfie enumnie ena abofre edua apple ya hyase asodoso abofre so efri mu emfie enumnie UTV 734 ekopiem no ye ne opanyin tutu yamo a etwetwe enkomo mi ankasa mani jikuya adwuma ho papa meni me yire ene me ma ye nyina yedua enkuruma ene mako eno anu ye de boye bra na apple ba ye no ye ni ji ho se yebenye bi nanka ye de asifi ye fie na afi ya ba mu kura nanka ayedwuma kese meni me mai obia me ma na ba no bi no okwakodua nanso ye hwa na nye yie ya mpa ba akire ba ku bi eyeyie ye hwa ya eduru bese no ena ewuye no ya se apra me wie ni bi be dua ha ye se ye yie a ya toa so nanka ya ba mu intini awa ya de awada ha ya de ma no wie ye no enu bi no di sha ankore no mu ena nyame ya adom efifiri ye enti ya ne nyina bo ho ba kakra na nche ena won de ofiri mu ena nse won na dua ya na sa eye bota se ye pese nya no dodo nanka ye tire mu nti ya ni kun ho papa epagia no muduru bese no na mmire kire wa dua no ho ha no omame afa entoma ade chichiri dua no na da no ade mmire kire bi esre dua no sani ebe ya mmire kire no ma ho bi nyame adaroma won mu jaye nti ewo mu be emfie enumu achi ene ehunu se talk we edi ka na biribi betetale ho ti se we atetale ho no a ekopem etira ho nanso hweama busumi nsia achi ena yehunu se biribi se ebetwia ho ebiem eba ya de ani na watwe kora na frase ayi se eyi sa no de na aningi aba ya wase meme da bi ebo mpaye yehunu ya no se hunu nyina piepie ana yeye se de yi so enti firi ho kono be busumi ni ane se muhunu nia se muhunu eno echina adehia a womote se apoi abepiem owiamo ase aya anwanwasa afise nim se apo de Ghana ha udua anye yie no ebi so ene UTV 734 twetwe enkomo da pa kire se wiamo ase kuro Nyankopon ahira ye wo hwe Ghana ha nyina ye hunu ba bia ye dua apo ama na ye Africa ha kresi edua enye yie nanso nyame aya do wiamo ase shakula katu moburoni atimi edua de ama na timi ayese ye nwanwaje ye nsam akora de Nyankopon afa ne kra ensie emaye ye ni se papa yi ade ye fa ne so
na aba Ghana nyina se na tete kwa ahye kokro ba ye no yesrese aban ema agric mpanifo mbeso na sene no mo record no first na Ghana de enim se obi di ade bi ba ya na obi age se wona de ba ye ne betimi a yemfa apple no asantoa apple abusuya se utie de papa no na okana utimi hu se ne ba na odua apple no Nyankopon ato ne nsa afre no enti no omo nso omo try say apple no be de ebeye yie na omo de akai omo ba no what you say because oba be wunu mu ho na ye den odua ye enti se ne ba na wudi a o se apple no nso o ye den onya nkaye bi e wo apple ne ho yes utimi hu se omo ni abre se apple ne beye yie de wa o hwe ahobamba na omo de ma apple na yes omo ni abre but omo ya de se ade we atumi apiem e wo yamo ase na abusuya what is na Ghana for ni bi nso echo ma adwen e wo ho na oko comment section ho a me peke sam eye comment bi na obi nso eche na adwen na ye dia compare the nipan oka no se eyampa we ye adwoa adepa echire mu a but abrofo apple tree does not look like this or what you say me na me nso ma adwen mu no because some apple tree amahu de enye se de we no esitie no enti ye bisa o se eyampa we ye apple tree original apple tree ni bia na se den abusuafo mo na mbetumi ajeje enti se de yenu ano ebisa ye comment section no meslew ma me hu wadwen kire e wo comment section efa de adwoa adepa ebisa ye no o kire mu a abrofo eye apple tree no does not look like this enti which means on no hu difference bi ewo mu enti send your own so unhu no abusuya fast share comment section ho emaye na enye fefefe emaye ena ba ko bi su echire mu a we Ashanti for apple yes now we have Ashanti apple yes because say Ashanti mamu enti Ashanti apple ne de ebe ye adwuma if say process echo good dia e was say impanifo to apple ne din eye Ashanti apple because yes sum yura what you say abusuafo eha ena me de obesi message so be subscribe to your channel no send the update no so etomu a onso onsa ebe kan bi makraw bye bye